Tun lai chu Johnny Depp le Amber Heard case alar boka tu zawkin nge ni na changang ti chu ke ni chau ni lavinan milar puite po ina an nga event ani ve thawa chu ti rualin actress Drew Barrymore chuan a milar puite pani in kar boy na serious takle topic po poimo tak chu wan nan tak alo mang ve a chu wangin nga idam aron dil le ngal chuk mai ni Drew Barrymore chuan ama show Drew Barrymore show tia chuan a guest chu Johnny Depp le Amber Heard te pani boy na chungchang vel chu soi chwa puin an boy na le case chu at na hlira khat ti na soi saka anui san vel mai boka an pani boy na chu ho ati mel hle ni tin Johnny le Amber te pani boy na chungchang a soi pui a guest hi tudang ni lovin actor ve thau Anthony Anderson ani a Anthony po hi mai se chunga moi lo taka khosa pu alo ni ve to ni actor veve ni chung si a lemchan khovela an melsha te veve le ngal chutia anu pa in carboy na namen lo omawanga court hial lo thleng sak to Johnny le Amber te pani chu fiam thu tho nan taka show alo manvel awangin le alo ngai hausak viau ringot awang chuan mi pui chu an thin rim hle a an ngai dan ani lo hle Drew Barrymore chu ama show ange a intimwal phau an ti ani chutia ama show ange ama zawkin mino pa in carboy na alo 1.1 chuan Drew Barrymore chu internet khovela be zui ngalani a hate comments sa dong na sa hle ni athu soile angai dan te chu a thla kan tia a chemoi lo an ti hle tin amilar puite an ni a an boy na chu akhir zial an tan po milar an ni awanga khovel mi pui zong shat puya an nu pa in carboy na te soi chu angai an omringot po chu midang zong aya shet thiam tu tur zawk ani ilaya chutia shovela lo wan puya an nu pa in carboy na tele an case chu at thak ti zong lo sei sak ngot mai chu a at thak dai zo kani an ti sakani tin Johnny le Amber te pani boy na hi a ho reng lawa apoi mo hle zo kani do ta in pu na career zong in ti chat sakna poisa tam tak chan na kut in thak na thisen in chwa sakna chung zong te chu ani veka wangin apoi mo hle zo ka eng wanga Drew Barrymore hian lo ngai ho ve ringot nge ni ti chumi in an shet thiam lo hle a zona an zot let zo kani Johnny le Amber te pani za lo na lian tak ani thu te po an soibok ti chuan Drew Barrymore chon Instagram lama chuanin ngai dam aron dil ta a ain mu chuak chiang le aniang chu athil ti swal changa in zir chuangal thote po aron soiboka amwal phawna chu atan thil zir chuan chatak ani zok thote aron soya afiam thu tho manga mitam takril ru ati na tawangin ngai dam aron dil boka Amber le Johnny te chungchang a soidana wangin ngai dam adil boka tin athil ti swal te awanga ama sela dem tu te chunga lom thu a soile jok boka a chan chu ama choin mu chwa pha atlin lo na te po a in shat thiam pha mason na tur lai a in shat pha bok ti in soini tin Drew Barrymore chuan trong tam a in ti ve dewn yang chu a thu soi chwa tura te chuan a ma aya film khurle zwal angai thu te le thil ngai to chian masak phot alo fin thak zia te azir chwa thu a soi bokani Drew Barrymore chuan Instagram account kaltlangin ngai dam rondil ngal Mahse chuti main mi in an enliam mai thei tatlat lo maya ahma ain be atok na sa zawk moti mai turani Drew Barrymore chuan a show ti hit nan Johnny Depp le Amber Heard te case kal lai mek chu amang changkai ti te chiar tur tam hle a news headline asiam du awangin arwa man na bak ani lawang ti te po an tam hle tin Johnny Depp le Amber Heard te case kal lai mek chu lar khel nan aron mang ve ni ti te po an tam hle bokani ole Drew Barrymore ngai dam dil na chungchang vel chu du to kila kan thupui pakhat zoka han pakai ti ang Amber Heard chungchang hi soi vele thung ti ang an case a in chan na ala rei lo veinen Amber Heard do soi chen khat chu kor chunga nge hailanin om nual to maya tun chuma ado soi pakhatan sha chwa tharle po hi charity chungchang ania serious viawani Johnny Depp lawyer chuan Amber Heard chu dot soi thiam tak ani thu aron fia chiang le takhop mai Johnny Depp nen hian kumsang ni som perukhan anin chen khani a Johnny Depp poisa $1 million sari lai mai chu achu sak theni chumi awang chuan Amber Heard chu gold digger pu ani zui ngal boka
Johnny ne na anin chen nuwa apoi sa don tur chu a hisa pawang sawin pasala nei ani ti thu te po soi atam hle bokani. Johnny nen anin chen nuwa live talk show a Amber chu Johnny laga changa US dollar million sari aduna wanga poisa chau tu tiami inan soi na chungchang chu soipui ani a. Chu show a chuan ama Amber zawk chuanin poisa wanga Johnny chu nei ani lauzia ti fia atum na te po ani ma na US dollar million sari chu avai na donate thu a soya. ACLU le no pangdam do ina a donate ti ina soyni ama ngein US dollar million sari chu 3.5 million ve vea chenshangin munhnia a donate ti a soy khani a soy lai poina konfi hle mi poila ina thil chati awang chuanin kut bengin an lo chuang hle boka ti chuan newspaper shanga Emperor Heartfelt zia te chu an chuanga chuai bokani Mahse kumruk nuwa a dawt soi chu Highland sak ani vele ta a za thau ve du khopangle. Ti chuan Johnny Depp lawyer chuan Amber Heardin poisa a donate na tia in soitep mun pani chu chui chiangin an how tu te lam a be thei ta hlo maya. Ti chuan poisa donate na pakhat zawk tia a soi ACLU an how tu pakhat chuan Amber Heard dot soi chu aron soi chiang ta ni. Amber Heard laga changin ACLU lam chuan US dollar 3.5 million chu an don ngai lo thu an soya. Amber Heard minga poisa lo lut zong za chu 1.3 million chau ani thu a soi ni. Chu ta po chuan Amber Heard poisa pek chu noi thum singa chau ani thu a soi le nge boka a pasal Johnny chuan Amber Heard mingin US dollar noi khat a donate sak zawk ti nen lamaron soi sakani ti chuan adang zong chu fana changa poisa tlingkhom Amber Heard minga ron tlingkhom ani thu a soi a omzia chu Amber Heard chuan 3.5 million ve in munhnia ka donate tang tia a soi chu dot mai alo ni a US dollar noi thum singa bak alo donate tak top lo lek chuni in chuta po chuanin Johnny chuan Amber mingin poisa alo donate sak mai zawk alo ni a chu chuan Amber minga poisa a donate lingkhom za chu ati tam mai zawk alo ni. Tin he donation chungchanga Amber Heard dot soya hian abial pahlui Elon Musk po atelve andin thu ACLU lam chuan an soya a chan chu soito angin Amber Heard kha chuanin a poisa million sari a changkhanin US dollar noi thum singa chauka a donate noi khat chu Johnny Depp khan Amber mingin a donate sak zawk ani ati chuan aba adang zong noi nga chuang kha chu fana changin tu t-shirt levin Amber mingin an ron donate kha ani a ti chuan chumi donate tu chu Elon Musk si ani an ring tani a chan chu Amber minga fan mun ni laya changa ron kal kha Elon Musk company Tesla nen hianin inzom na chatak nei ve ni a chu wangin Elon Musk chuan Amber Heard mingin poisa alo donate sak ve ani an ring ani. He adot soi hi Amber Heard tan hian apoi thei maya kumsani somnia Amber le Johnny te pani korta anin khin chum khan Amber chuan chiang takin Johnny ne na anin chena changa asum mu zong te chu pakhat ma aman achang lova apum bil lova a donate vekani ti kha asoyani a chumi chum chuan korta ne na achan pha nge a Johnny achak lo pha ani Mahse dot lek alo ni si ti chuan Amber Heard chuan court chunga nge podo ta soi ti chu fia anita a kumsang ni somnia Johnny ni natural nei na do ta soi ni ti chu fia aronita ni achana chiat sa to tereng nen a chele sop don ani mel Amber Heard testimony ro ngai thla ka cha kom to khop mai a chan chu Johnny Depp na pu na zong le a thuruk le dot soi ti an Highland sak zong te hi aronin soi fia vek angai mela shiat a cha kom ve khop mai enge aron chuan lamang ni ole khati zong kha tun chimata na an chungchang ka soi thei chu ni le a video tharnen lo ki revat ke tum donia